Sulaini beda apa kak? dekok gede wali songo mener muka nyampur na akia dereng mulya bapak lipat cile Iki cerna akikan gending wali songo bola andi le setong careta lambek ki cuman rato careta nalek para wali senyebaraki agama Islam polo coba biar saki Pak Rusti pasampurna setong bektole para wali laju akumpul musyawarah ka aku masuk rek oreng kafir de agama Islam sekitar masuk agama Islam agama nabula betika terus mulaikan Pak Litroningan setong bektole para wali laju nek adebu laju abadi setong kasenengan kantos sanuntoyo beka kasenian sarta nae nyamai tabuhan sarta nae nyamai tabuhan biar saki Pak anak pasampurna saampun nale tapuan kelak mare eka kebay pas sabe delum masjid buma mengak sarta naheran tapuan keniko laju amoni sarta nata beksenaku terus mulaikan Pak Nurul Troningan oreng kaper sing ngidingake mak pada mengak kanca monyena apa ruah wa amonyi delum masjid wa amonyi mak delum masjid pas merenakan katipun apa para wali bakto keniko laju adebu ireng kaper bek namun termasuk kadelum masjid demak jeria sokor bek gelem marjer karkis kini mas
masuk ka dalam masjid. Mon kerja saka barang ponapan Depak ka dalam masjid orang kafir para wali adebu erek kafir bek namun termasuk ka dalam masjid Demak Jeria karcis sajomak baca dua kalimat syahadat ini masuk ka dalam masjid. terus bolehkan cari tanah Orang kafir lek niko pada maan jumrohi bila pun masuk ke dalam masjid dupas ngocak guste perempuan apa nikahnya mana pamonyi nama cek sedengah nang nong cekul. terus bolehkan cari tanah Para wali le waktu kenika laju adebu erek kafir bekna depak ka dalam masjid Arya mak seekocak tabuan ria minangka kitab seombuan sabebeng sebenga akan tu arte le burungku kan cari tanah wali songo Etorang akile doa dari kekempek niko beto belas esoro jaga cepato bento bek saari samalam beto belas rakaat duhur asar maghrib isya ken subuh. biar sandi Pak Rusti pasampurna Seanya mabonang le bong sebenga sapolo dua kapi ajumlah dupolo esoro sepo marang yang wenang sartana andi sifat dupolo wujud idam bako bersama jemaah. terus bolehkan kau lagi kurang jelas Seanya mah pekeng le asal lama niko lalema sengak tika jeteng main teng selalema esoro jege rukun Islam bedelema rukun Islam bedelema senang aku kan mak cari tanah Seanya masaron aniko le asalanom enem sengak tika cek biasa ngidingan
geendeng pas merenaka katipu napa orek kapir pas keniko atanya boleh dukus teh kaju selanceng ponapanya mana kau lemak teroninga pamunyina dosa panika tak tong cukur dupa nampakan kenikahnya mana etorang akile cak na kenikonya mana gedeng soro patakun soro papateng dek senyipta alam bensa esenan cukat bangse bang munyi agen tu arte mata ben bule cerna akie cerna kika torema oleh jelas ketong amonye enta kasemanga agung esoro minta amonye etong soro pamanyitong amonye eteng soro pasedeng roa agung senyam pipi kato nade sebaha aku lek sulaini kika artena jelas bernyata cek muntap buan nih tak haram seharam lakar teng kapola nama nusana tak kileki kika para wali lek lambek bode seejep tadi budi aryanya masruling cak nareng matur riak soleng cak nareng coba riak seruling artena seruling riak ojo kesusu suruh iling-iling cek ruka buru le esorokir mikir ka adek tak iling maksudnya kan iya pada na orang ala kuah apa mikir boleh ka adek orang abinia rokir mikir gelu orang ala kia iya cek ruka buru maksud tuale kika iya mayu karlersan sate hari Jumaat mayu bener-bener sengkok amit dedeng mulia Bapak Rusdi takok agenggu bedana ibadah salat Jumat tak iya le iya kira iya mayu lek ki becelan ton lawanan dek katisa panggeng apa ngaria ampelan apa ngaria tak iya lek iya pada tak tahu kalau ambe jangan kan iya